Sanibonani makomanda. Kwaza mkhonto kwaza. Hayi, ngiyakuzwa nje babu khethe sizwe. Ngiyakuzwa uJabulani ukhulumile abaphezulu, Lindi ukhulumile abaphezulu. Usister Ntswe ukhulumile abaphezulu, uGugu ukhulumile abaphezulu. Usister uyena otransfere i-voice note kaVutha. Leya voice note leya oyitholile last week i-transfer yimi forward yimi David Matebula. Le ekhuluma ngomhwabulo. Lamadodo wezawakhulumayo lapha bo-Commander Morning. Abantu besikade sikanye nabo ku-Operation Dudula. Ngesikhathi i-Operation Dudula isengabi i-political party. Abantu ikhathi siku-Operation Dudula besikwizinhlangano zepolitiki, but Operation Dudula ngaleso sikhathi leso kwakuyinhlangano yomphakathi njenge March and March, right? Njenge Put South Africa First, njenge Soweto Parliament. Izinhlangano zomphakathi ezingakhulumi ngani ngendaba yevote, ezikhuluma ngendaba yani yomphakathi wase South Africa. Lalela ke, ingakumangazi le ikhulunywa uVutha namhlanje. Ingakumangazi. Uma ungabheka lonke uhlelo lonke liphelele, ithi ngicale kanjena le ndaba. Uma umnumzana womuzi akha isibaya semfuyo yakhe, isibaya semfuyo yakhe, phakathi esibayeni angekutshele ukuthi intelezi yakho or ikhambi lakhe lokugcina lemfuyo ukuthi umilele la ebusuku, kungaba izinkomo, kungaba izimbuzi, kungaba izimvu, kungaba izinkukhu, ukuthi uyibeke endawanaphi kulesibaya sakhe. Msho uyangizwa. So ngiphendula wena ke manje njengoba uthi anike nisitsheleni ukuthi kahle kahle kuyiwapi. Lalela ke, ubaba uMsholozi ukhuluma ngokubuyisa ilizwe. Ukubuyisa ilizwe kunezindlela eziningi. Asazi nathi leli lizwe uyolibuyisa kanjani. Asazi. But uyena ubaba owaziyo. Kuningi ubaba la athinte khona lapha nalapha. Ngikhuluma ngobaba uJacob Nxamalala uZuma. Lezi ndawo athi wahamba kuzo, uma buya back lezi inkulumo azitholayo nohlelo alihlelayo, mina nawo asilazi. Ukwahamba ubaba uMsholozi waya okhuluma noIbrahim Thora eBurkina Faso. Emva kwalokho wahamba waya kulelizwe leli lisenga discover elingaphansi kweMediterranean Sea lapha phezulu eMorocco, la kuhlala khona amakhosi ngaphansi kweMediterranean Sea. Wabuya azange sinikeze ukuthi i-report ithini. Uthi maqeda ukudlala lapho ohlangana noIbrahim Thora eGhana, bakhuluma futhi eGhana. Uthi masuka lapho wahamba waya eRussia. Ngalesikhathi ahamba eRussia bekhulunywa indaba ukuthi umntana wakhe uDuduzile uthengise ngabantu eRussia. Wabuya wazange asitshele ukuthi kwenzakalani. Njengoba kwamakhathaleni izolo sesithola ukuthi sekunesidumbu esi1 salomfo lo kulabantu abayi17 otholakala eshonile ngoba vele wena impilo eright labe behamba botrainela kuba ma security eRussia. Aqedanga lapho. Uthi masuka lapho wawuvela kuphi eMozambique. Uthi masicede uvela eMozambique simbone seyovela eSwazini esekhuluma behleze netiye nobani noRamaphosa. Bebizwe yini inkosi yaseSwazini, umswazi uDlamini. Emva kwalokho sithi masimbona esuke eSwazini sambona sikavela to the hidden parliament kuphi House of Lords.
So cabanga ke uzibuze ukuthi njengoba kusasa siya eHigh Court kukhulunywa ngendaba yamavoti ka-2024 ukuthi uhambo la kusasa lihamba kanjani. Ngiyathemba after kusasa ngizokwazi ukuthi ngiphendule ke ukuthi kahle kahle siya ekhetheni noma asiye ekhetheni sibuyisa ilizwe. Ngiyabonga. Kwaza Mkhonto kwaza. Ngikuzwa kahle ekhethe zakhe my commander, my leader. Ngikuzwa kahle zonke le inkulumo ozikhulumayo. Nathi masingakutshela zethu thina sidlule kuphi and all that. Zomangala. I-ANC yayikwenza konke lokho ngoba kwakuyi iparty unilateral kumuntu omnyama. Manje sekuhlukene manje ngoba uma ungakhumbula kahle ukuthi after 1994 i-ANC ithi ikhohlisa thina singabantu abamnyama ukuthi ilwela thina amalungelo ethu abantu abansundu abantu abamnyama base-South Africa. Kwaphuma abantu abangaki akuzokubalela UDM yaphuma uHolomisa emva kwe-UDM kwaphuma ini ulento ubaba lo uceda uhamba manje uTerrell Lekota. Emva kwaTerrell Lekota waphuma ini uJulius Malema. Emva kwaJulius Malema kwaphuma ubaba uSizwe Nongcuka lo uvula i-ATM. Emva kwaloko kwaba isiphihli nje kwaphuma nalo kwaba ibalazwe le-ANC. I'm sure uyangizwa. Kwaba ibalazwe le-ANC. Bonke labantu baphuma kwa-ANC bonke. Umuntu owema wathi angeke ayilandele i-ANC yilama Bantu prime ministers, Bantu stand, Homeland. Obraxoza wafunga wathi angeke ayilandele i-ANC. uLucas Mangobe wathi angeke ayilandele i-ANC. Waxolela ukuthi makabulawe. Salandela ke thina sonke ke. Manje ngifuna ukukwazisa le nkulumo ikhulumayo ngiyaphezulu kwayo. Kwakulula ukuthi sasilalela izwi elivela phezulu ku-ANC ku-National Executive Committee. Lena bantu about 86 87 elino president elino top 6 ngalesikhathi lesibuyi top 4 kwadlula kwazoba yi-top 6 manje soyi-top 7. Right? Sasihlangana ngama-branch right? Amasebe inkulumo iqala emasebeni ayiqale yabona njengoba bathi inkulumo iqala emasebeni ufuna ungizwe kahle sikhuluma emasebeni lapha ama-branchini ukuthi sizobeka bani ku-local government abesimela kuma-local government sobeka bani osimela ku-provincial government sobeka bani osimela ku-national government sasukuvotela emasebeni emabranchini cha nanoma sesikwenza lokho kodwa le nkulumo yayingasukeli emabranchini yayikhulunywa ngabantu abathize emarumini ema-dining room kuphi wena kuloba kunale gama ebiza ukuthi lobbying kuloba uthi uma ngaloba ama-branchi ase-Gauteng ngiloba ama-branchi ase-KZN i-KZN ina 11 region i-Gauteng ina 5 region right at least kulabantu labo ngithole abantu abangangilobhela emabranchini ukuthi uhlelo lethu sithumela bani nobani ku legislature provincial na ku national. Kwakuhlelo ngokuba it was a unilateral structure esikhulumela abantu abamnyama. Ungizwile ke manje ngitheni sesiyibalazwe manje yose siyibalazwe ke manje naku sokuqhamuka manje umkhonto wesizwe. Uthi umkhonto wesizwe ngaphakathi kwaleli balazwe leli elisibaye right mina nginguJacob Ncamalala uZuma ngiyimember ye-ANC
kodwa angizovotela i-ANC ngo-2024 ngizovotela i-MK Party. Sasithina sazizela kulesibaya lesi esiyi-MK Party. Sifile singenile. Awushiye futhi enye indaba enye. Awumangazanga yini ngayizolo lo ukuthi uJabulani Khumalo ethi siyovotela i-MK Party and umphathi wethu ubani uNxamalala Jacob Zuma. Isithombe sovela ku ballot paper sikababa uNxamalala uZuma. Phezu kwa yonke le nkulumo lena belokhu ikhulunywa phansi phezulu kugxekwana kuthiwa kunabantu baka Jacob Zuma kunabantu baka Jabulani Khumalo khona la emkhontweni. Ibalazo lisazolihlala likhona noma sithanda noma singathandi. Ngizama ukuchazela ukuthi le nkulumo ikhulumayo ukuthi abantu mabakhethwe yini amalunga ani amamember ani eMK Party. It's fine, no problem. Akusinkinga lokho. Kodwa na into efanele ngikwazise yona mholi wami, my leader. Abantu abakhetha inhlangano ukuthi mayisiphathe ehodini. Njengoba siya kuma ward manje. Inhlangano efanele isiphathe ku region. Njengoba siya manje ku provincial, siya ku national, right? Ngoba njengoba sokhetha manje ku local government LGE. Sokhetha abantu abazosiphatha kuphi emawardini. Bavela kuma VG, right? Thina siyinhlangano ngezinhlangano kodwa abantu abayovota abayenza uX lapha akusiza inhlangano umphakathi, community. Lapha uma sikovotwa ngesikhathi sama-election akuvoti amaparty, kuvota umphakathi ngokwahlukahlukana kwama-political party. Lalela ke kungalezathu leso sokuza ini izinhlangano ezithi azisizona i-political party kodwa zona zikhulumela umphakathi. But zikhulumela umphakathi zongena kanjani ku-IEC zingazange ziregister zaziyo ukuthi nazo zinohlelo lalo ezifuna ukuthi ziphakamise kuphi eParliament or emhlabeni wase-South Africa ngaphandle kokuthi izwakhe ngaphandle kokuthi uyamuzwa ulento uphakela umthakathi uthini uthi uphakela umthakathi uma umuntu ozoba ikhansela manje ngo-2026 angabonakali kwizivivinyo ku-march and march akazoba ikhansela lowo muntu loyo. Fanele akhethwe ngokubonakala i-participation yakhe ukuthi ku-social media kwizinto ze-march and march la kukhuluma khona izinto zomphakathi, hayi just zikaJasinka, hayi just izinto zikaNgizwe Mchunu, hayi just izinto zikaPhakela Mthakathi, hayi izinto ezikhuluma uVutha, hayi izinto ezikhulunywa ubani lo ma-drugs wase-Phosphorus, bonke ama-leaders sinama-leaders maningi ama-leaders ethu, but ukhulunya ngento yomphakathi phezu kwale gama elinjengalelo. Singahle siye kukhetho, singahle singayi kukhetho. Kubizwa kuthiwa ise-referendum. I-referendum enothi yes or no. Kube yizo ke lezo zinhlangano zomphakathi eziyothatha manje umbuso ziwuyise emakhosini ngoba ukhumbule ukuthi i-ANC le ephethe ilizwe namhlanje esijike abe-Government of National Unity, it's a lower house and the-upper house amakhosi. So sisengezwa amakhosi ukuthi amephi. Amakhosi adungiwe ingqondo. Kunamakhosi ele-political party le nele-political party le nele-political party le. Kwakhokta nalapha bebiza ukuthini contralesa kusadungadungekile abazazi bamephi. So hleze sengibuyisela nganeno ke manje kulesibaya lesi yabona isibaya lesi. Uthi ubaba uNxamalala uJacob Zuma ubuyisa ilizwe akakhulumi ngani ngokhetho. Singakhohlwa ukuthi wakhuluma ngamadrome ubaba uJacob Zuma ukuthi uma kufuna ukuthi kwewe ukhetho makubeka amadrum abantu balahlele kubonakala ukuthi laba lahlela ini
edramini yalenhlangano le bese kubalwa ke manje kulenhlangano le ukuthi kule drum le kubantu abangaki bese kuba yibona bazokhetha kuthiwa no na inhlangano ezophatha ilizwe. So that's why ngithi asibuyele ecourt nge-18 zika June 2026 eHigh Court eJohannesburg lapha Pritchard Street or Pritchard Street akusu president lapha ekhona Pritchard and Cray Street sithole ukuthi impendulo yalama vote esitshontshele wona ngo-2024 ithini. Emva kwaloko yila ngisho khona ke manje ukuthi hlezi kusisikhathi singangena kulesibaya lesi sika baba uNcamalala uJacob Zuma ukuthi asibonise ukuthi masingena ukuze sofika phakathi kwalesibaya fanele senzeni. Ngiyabonga. Kwaza Mkhonto kwazi. Nguzwa kahle my commander lapho we-083-238-93-36 noma ungazisho ukuthi igama ungubani. Ukhuluma inkulumo emnandi la. Lento ye-protocol ebiza protocol observes angeke ngithi ayikho la kumkhonto ayikhona, but nayi into efanele si-understand ukuthi ubaba uNcamalala uJacob Zuma ubizwa ngezindlela eziningi. Udlala i-chess and le chess ayidlalayo ayina protocol. Khona manje sino-secretary wesi-8 and then sino-secretary wesi-8 kubo bonke labo secretary bakhethiwe bakhishwa. Siye sathola nje inkulumo ukuthi ubaba uthi akafuni umuntu ahlale esikhundleni esiyi-1 azajwayele, ngoba uma sikajwayele lowo muntu loyo labantu abafuna ukudiliza inhlangano beza bazokhuluma naye. Ngidlule lapho ngize entweni lena siloku sikhuluma silana kumkhonto ukuthi kunabantu bakagogo yazi ngiyazibuza ukuthi nami ngiyafuna ukuthi ngibe nalamehlo or ma-spectacle or ibuko zokubona ukuthi lo wakagogo lo wasemkhontweni. Ngidlule nalapho futhi ngiphinde ngithi mangidlula lapho ngithi konje noma ngazithola le ipeketere lezi ibuko zokuthi ngibone lo kagogo lo kabani, kuphinde kube nalegama elithi umkhonto itsunami, and itsunami nje umnikazi walomkhonto ubaba uNcamalala uZuma uthi ufuna i2/3 majority. Konje uma kukuthi ikuyitsunami itsunami ayihambi emfuleni. Itsunami ihamba emfuleni iqala igcwalisa amanzi ihamba ishaye ama-river banks ingene emhlabeni ingabheki ukuthi kunezindlu kunamadorobha kunani kunemigwaqo kunama-bridge ibdilize idlule ihambe kuzwakale ngendaba ukuthi le inkanyamba na inkanyamba njengoba siyibona nale South Africa ngithi nibonile ukuthi idiliza izindlu idiliza ama-bridge idiliza inkanyamba le tsunami. So siyacala ukuthola i-political party eyitsunami. So akuna protocol, quite right lapha mfowethu lapha phezulu, and uma kuzoba ne-protocol kuzotholakala ukuthi uma ufuna ukwenza into yakho e-wrong noma e-right uzohamba ngale protocol le uzomthola lo muntu omfunayo. But ingxaki yami enginayo mina ukuthi sonke sibiziwe sazizela emkhontweni. Na ngidlule nalapho futhi uyabona ithi ngichaze le ndaba yobukhansela le abantu bagijimisa ehlupha abantu engqondweni too much. Wena ofuna ukuba yikhansela cala into uzibuze
in your own inspector, uzi-inspecte, uzifunisise ukuthi uma ngikhethwa ngiba ukhansela, right, ngizoyimela iward lena eyiyo na. Kwenzakala ngiyiwine iward ngamavoti e-MK. Uma sekwenzakala ukuthi sengiyikhansela, lo okhona manje ukhansela esimthole ekhona, yiziphi izinto angazenzi, ingabe ngizokwazi ukuzilungisa yini na mina? Udlule lapho. Lalani ke, akusukhansela olungisa izinto ezifunakalayo ehodini. Khansela ungumlomo we-legislature walapha e-COJ. And uma ukuthi adliwa yi-draft lapha ku-Mayor's Committee, ezakhe izinto zolungiswa ohlezi zingalungiswa, kubhekwa i-budget, kubheke ukuthi priority bayi-prioritize, and then nobudlelwano ne-mafia system ikhona lapho. Singabakhetha amakhansela e-MK, kodwa uma bafika lapha e-legislature bagayidwa i-Mayor's Committee ne-budget, kunama-director nama-deputy director nabo-engineering nabo-banibani. Mase kuhlala phansi bazogida ingqondo, bakutshela ukuthi lento oyifuna ukuthi yenzakale ayizuyenzakala ngalesikhathi lesi, izoyenzakala after 18 months. And wena ehodini yakho ubatshela ukuthi ngizoyilungisa. Akusukhansela ulungisa izinto abantu bakithi, i-legislature uma bavumelana lapha, ngoba uma bafika lapha bayavota futhi, bavotele lama-ward wona lawo, bavotele ama-problems, prioritizing, baprioritize ukuthi yiphi into singacala ngayo. Imali esinayo sinamalini, kule 10 rand esinayo, u-3 rand sosebenzisa lo 3 rand usebenzisa lo, kusale 1 rand. Kule 1 rand fanele sihambe futhi sogijima sofuna imali somewhere or ebantwini bona laba abasivotele ama-services. Uma bangabhadala abantu still masihambeni soboleka imali manje ku-provincial or ema-bank or kubongciwankulu or ema-donation. So ngizama ukuchaza la ukuthi bantu bakithi akusilula ukuba ngumholi. Yes, ngaba lula ukuba umholi nje wenhlangano, but being to be a councillor, wazi kahle ukuthi uma abantu bashoda ngamanzi, bashoda nge-electricity, bashoda bane-problem ye-crime, umuzi wakho uzovutha. Kuhlala kungena bephuma. Kungalezizathu lesibona amakhansela amaningi abalekile ahlala ezindlini zabo. But angisho ukuthi ngifaka utwetwe kule nto indawo njengaleyo. But into ekhona ngizama ukuchaza la ukuthi how good the councillor he is or she is, akuzoya ngale ndlela ukhansela afuna ngakhona, unless ukhansela wendawo aphuma ezifunela ini izimali ngaphandle, then azenzele, then ke kungenzakala. Kwaza mkhonto kwaza zinkokheli, mina ngikhuluma into ine-experience yayo engayibona. Ngangi-sector manager ye-road and transport e-ward 44. I-ward 44 beyisuka lana e-extension 11 ishaya eThepisong ngaleso sikhathi leso. Ukhansela wayekhona ngaphambilini kwakuwumfaba. Nganibalela ukuthi ihamba kanjani. Suka la e-extension 11 eMidlands ithi Soteba, extension 12 Mercy Park 1, Mercy Park 2, ithi Bramfisher, ithi Snake Park, thatha yonke Snake Park ithi Thepisong. That was ward 44 ngesikhathi sikaMfaba. Kwateka over umama Patricia Magubane waba ukhansela ngaleso sikhathi, ngesikhathi sikababa ubani, ubaba uNxamalala Jacob Zuma. I was a sector manager of roads and transport. Being as a sector manager of roads and transport, ku committee ka councillor Patricia Magubane, izinto engazisayinela mina ngitshele nje eDorothy Nyembe, not lapha ngase bayibiza ukuthini lapha eDorothy Nyembe, lapha akusiDorothy Nyembe, la kune Rea Vaya khona, i-stage Rea Vaya, ngasayinela
nale depot lena bakhona amabhasi area via ngayisayinela la kuthengiswa khona izinto ngase Dobsonville Mall lento leniyibonayo bayakhile lapha kwakumele ukuthi ngabi khona kwakumele ukuthi kube iyakhiwe lento ifane nje ngase Gandhi Square amabhasi afika ngene ngaphansi ayenze U-turn kube iteshi ezahlukahlukene abantu abaye eRoodeport abantu abaya eRosebank abantu abaya kuphi bathathwe lapha straight ngebhasi liyoxhumanisa straight elento eOrlando then lama bus la dry abuye back kube i-return up and down kanjalo na kwezinye indawo ngikhuluma ngesector ngikhuluma ngeWard 44 right kune highway beyimele ukuthi yakhiwe la singakhiwa nama ideveloper lana nasemathuneni area elento eRoodeport Cemetery ihamba la phezulu off ramp enye yokuqala engiyaziyo eWard 44 i-off ramp bekumele ukuthi belapha ngase deaf school the second off ramp ngikhuluma ngeWard 44 izoba la ngase Dobsonville Mall the third off ramp izoba la ngase Engine Garage the fourth off ramp izoba le phezulu ngase Sihlahleni eBramfish ethatha abantu ebayisa zone 1 eMidlands ebenyingena eBramfish konke naloko kusengenzakala zamchaza la ukuthi I still remember ngithola that report as a sector manager of road and transport Ward 44 uma bayiprioritize ke manje lento lokuthi Ward 44 kwenzakalana kuzenziwa nini some of those things zenzakala ngo1940 like the highway engikhuluma ngayo le esuka le phansi ematayereni eSnake Park nomgwaqo loqhamuka lapho right and then la ngase extension 12 la bekumele kube ne license department la nesonto khona lesonto leli lamazenke ngase Maseru Road and Forbes Street the corner lay bekumele kube ne license yase Ward 44 yase Midlands and Dobsonville license department abantu bathatha ama driver's license lapha neimoto zitestwele lapha and all that konke lokho ngakusayinela ngisayinela kuphi lapha eKopano kuningane ngikwenzile as a sector manager uma kufika isikhathi seDoljota ukhetha maybe the tax association ngidila neDoljota yimi bengicontrola ama election eDoljota uma bakhetha istructure seDoljota lapha eRoodeport kumele ugovernment ngisayine phansi kusase chairperson uShabang ushomani sakhumbula uzamchaza ukuthi ziningi nje izinto abanye lo bebenza yabona njengokhansela lona ogcina abe ikhansela waseBramfish waye sector manager ye hospitality sinale clinic lena namhlanje lana ubaba uLkhedo wayesebenza kakhulu sasicomputer each and every sector manager ngaphansi yazi umama wayesitshela ukuthi omunye nomunye la lento akhethele yona mayibonakala ebantwini kuningi ngachaza besinabo Cynthia ngaleso sikhathi leso sinabo Bheki waseBramfish namhlanje wanibona iBramfish ithuthukile so inama shop and all that umuntu wayephethe indaba zamabhizinisi uBheki Masuku ngikhuluma ireport mina abantu esasisayisebenzela iANC ngesikhathi seANC kuphethe yona yodwa so namhlanje noma ngihamba eWard 45 eWard 44 ezinye izinto ezinye ngibona sezenzekile I'm so proud ukuthi as a sector manager of road and transport sector manager yesibhedlela ye-infrastructure zenzekile izinto ngekhathi zethu noma nje lezo zinye zisengenzekala but ngisanethemba ukuthi through ngendaba eMenyer's committee sazoyenzakala waza mkhonto kwazi